Ayatollah Ali Khamenei. Kumva iri zina mwibuke neza intambara imaze iminsi 12 yahuzaga Israel na Amerika abahatana n'igihugu cya Iran. Uyu ni umugabo wagaragaje kudatinya ndetse no kwihagarara ku rwego rwo hejuru. Isi yose igavuga ati Iran ikozwe mu biki? Ni gute Iran yahangara kurasa ku birindiro bya Amerika? Ni gute Iran yacisha make igihugu cya Israel? Ikereka neza yuko kiriya gihugu atari igihugu cy'igihangange ahubwo ari igihugu cy'amagambo gusa. Ibi byatewe n'uwitwa Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'igihugu ayoboye cya Iran. Ibi byatumye twinjira mu mateka tumenya ese ubundi Ayatollah ni muntu ki? Ubundi ni umugabo wavukiye ahitwa Mashhad mu muryango wa Khamenei. Aha bizwi neza ko akomoka mu mujyi wa Khamenei mu ntara ya Azerbaijan mu burasirazuba. Ali Khamenei yize mu ishuri ry'idini ryitwa Hausa mu mujyi yavukiyemo, hanyuma yimukira Iqam hari mu 1958. Aha niho yaje gukurikiranira amasomo ya Ruhollah Khomeini. Khomeini yatangiye kwigaragambya yamagana ubutegetsi bwa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ibi byaje gutuma afungwa inshuro 6 mbere yo kujyanwa mu buhungiro n'ubutegetsi bwa Shah imyaka 3. Khamenei yabaye umwe mu bayobozi b'imena mwirikwa rya Shah wari uzwi nk'impinduramatwara y'Ubuirani. Aha hari mu mwaka w'1978 kugeza mu mwaka w'1979. Mu gihe ishyaka rye ryageraga ku ntsinzi, byatumye ahabwa imyaka myinshi mu butegetsi bushya bwa Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran. Nyuma gato y'iyo mpinduramatwara yagabweho igitero cy'iterabwoba cyamugizeho ubumuga kw'imbere kw'iburyo. Khamenei yabaye perezida wa gatatu wa Iran kuva umwaka w'1981 kugeza muri 1989. Aha hari mu gihe cy'intambara ya Iran n'Ubutaliyani, Iraq ndetse n'ibindi bihugu byafatanyaga n'aba ngabo. Gusa ari nabwo yagiranye umubano ukomeye n'igisirikare cy'impinduramatwara cya Kiyisilamu IRGC. Nyuma y'urupfu rwa Khomeini cyangwa se Khomeini hari mu 1989, Khamenei yatorewe kuba umuyobozi mukuru Supreme Leader n'inteko y'inzobere Assembly of Experts. Ibi byatumye Ayatollah aba nk'umuyobozi mukuru, bisa naho byari bitangiye kuzana Iran mu buzima bushya. Yashyigikiye iterambere ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu gihugu cya Iran. Akora byinshi mu rwego rw'uburezi n'amahugurwa, nabyo bituma yongera ingufu cyari gifite ndetse afatirwa ibintu byinshi n'amahanga. Ayatollah yashyikirijwe gahunda ya kirimbuzi ya Iran igamije gukoresha ingufu za kirimbuzi mu bikorwa by'amahoro. Anashobora kuba bise ibyo bitwaro ariko isi bitabizi. Gusa ikizwi neza nuko Iran idafite intwaro za kirimbuzi, ahubwo bafite icyo bise warheads zikorwamo ibyo bitwaro. Gusa babyifashisha mu gukora ibyafasha rubanda nyamwinshi nk'amashanyarazi n'ibindi bikorwa bibyazwamo ingufu za nucleaire. Ariko intwaro za kirimbuzi nk'ibisasu ntabwo Iran irabikora. Khamenei yakomeje asobanura ko batigeze babura ubushobozi bwo gukora izi ntwaro, ahubwo bishakira umutekano n'amahoro. Ibi byatumye Khamenei ashyigikira ubucuruzi bwigenga, agabanya ibigo bya leta kandi abikesha umutungo kamere w'amavuta y'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Ahindura Iran igihugu cy'igihangange mu rwego rw'ingufu. Gusa mu bya diplomasi yibanze cyane niyo tugiye kurebaho. Uyu Khamenei yibanze cyane ku mahame ya Kiyisilamu ya Sharia cyangwa se ya Sharia no gukwirakwiza impinduramatwara ya Iran. Yashyigikiye ihuriro ryiswe Axis of Resistance hari mu ntambara yo muri Iraq, intambara yo muri Syria ndetse n'iyo muri Yemen. Khamenei azwiho kunenga bikomeye Israel n'ubutagondwa bwa gikomuniste kandi akanga n'abazioniste, ubwo ndavuga abaturage ba Israel. Byatumye ashyigikira abaturage ba Palestina mu ntambara yabo na Israel. Khamenei yahuye n'imyigaragambyo myinshi mu gihe yamaze ku butegetsi bwe. Aha harimo iyo mu matora ya perezida yo mu 2009, imyigaragambyo n'ubuhagarike rusange bwo muri 2018 kugeza 2019, ndetse n'imyigaragambyo yatewe n'urupfu rwa Mahsa Amini. Gusa nimwirengagize ko Khamenei afite igikundiro gikabije mu bamushyigikiye. Bivuga ko nk'umuco wo kumuha icyubahiro bikabije bikorwa muri Iran, we baramwubaha bikabije. Khamenei afatwa nk'umuyobozi wihagararaho, wamagana igitutu
ndetse n'igitugu cy'ibihugu by'uburengerazuba n'intumwa ya kisilamu ya Iran ibizi neza ko uyu mugabo nta kintu na kimwe atinya ku isi. Azwiho kandi izina rya Ayatollah, akaba ari umwe mu batwawe nk'intumwa cyangwa abahanga mu idini ry'abayisilamu b'abashiya. Ariko kandi abamunenga bamushinja kuba umunyagitugu, uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa. Nubwo ibi byose bitavugwa rumwe, gusa tuzi neza ko uyu ari umugabo w'igihangange. Ibi byaje gutuma Iran nayo igira igisirikare gihambaye, bituma mu isi yose nta n'umwe wahangara kuba yarasa igisirikare cya Iran. Bikeshwa nde? Ayatollah Ali Khamenei. Ese ubundi Iran ihagaze ite mu gisirikare? Nabyo reka tubivugeho. Ubuhangange bwa Iran mu buryo bwa gisirikari, politike, ubukungu ndetse n'umuco bushobora gusobanurwa mu buryo bukurikira. Iran ni igisirikare cy'igihangange, dore ko byagaragaye muri iyi ntambara yiswe iminsi 12, aho Iran yari ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel mu ruhame. Ibi byatumye Iran igaragara ko ari igihugu kidasanzwe kandi gifite igisirikare gihambaye. Mu buhangange bwa gisirikari bwa Iran, bafite ingabo zikomeye. Iran ifite ingabo nini kandi zifite ubunararibonye, zirimo Pasdaran, bizwi nka Iranian Revolution Guard Corps, mu magambo magufi ni RGC, izwiho kuba ifite imbaraga zidasanzwe na influence ku mipaka y'igihugu. Ikoranabuhanga rihanitse. Iran yakoze igisasu kirenga Mach ya 5 kizwi nka supersonic, drones zikomeye nka Shahed ndetse n'ibisasu bya ballistic missile bifite ubushobozi bwo kurasa kure. Ikindi bikaba bizwi neza yuko Iran ifashe imitwe y'iterabwoba nka Hezbollah mu bitero byiswe proxy warfare, ibitero by'iyahuze cyangwa se iyicarubozo. Hezbollah na Houthis muri Yemen ndetse na Hashd al-Shabi muri Iraq, bakafasha na Hamas muri Palestina. Ibi biyifasha kugira imbaraga mu karere, ndetse yuko nta n'igihugu cyatekereza kwigereza Iran. Ni abantu rero bafite n'ubuhanga bwa politiki, imbaraga mu karere. Iran ni igihugu gifite ijambo rikomeye mu karere k'Abarabu na Aziya y'Amajyepfo, ndetse igira uruhare mu bibazo bya politiki muri Iraq, Syria, Lebanon ndetse na Yemen. Diplomasi y'ingufu ya Iran ikoresha ingufu zayo za gaze n'amavuta mu biganiro mpuzamahanga, by'umwihariko mu buhahirane n'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye ku isi. Iran ni igihugu gifite ubukungu bwizewe kandi buri hejuru. Ibikomoka kuri peteroli. Iran ni kimwe mu bihugu bikize ku mavuta ya peteroli n'andi mavuta y'ubutare, bikagira uruhare runini mu bukungu bwayo. Ikindi wamenya kuri Iran, nubwo hari ibihano by'ubukungu byashyizweho na Amerika n'Uburayi, Iran yakomeje gushaka uburyo bwo kwihangira ibisubizo imbere mu gihugu. Abafasha abanyeshuri babo n'abanyagihugu babo, bakabigisha ibijyanye n'ubumenyi na siyanse, bakaba ibihangange mu isi. Ubuhangange n'umuco bw'amateka ya Iran nabyo ni ikindi kintu utarenze ingohe. Aba bafite amateka akomeye. Iran ni igihugu cyakunze kwitwa Persia cyangwa se Peresi, gifite amateka y'ubwami bukomeye bwa Perisi, bwigeze gutegeka igice kinini cy'isi y'akarere. Ubwo ndavuga akarere k'iburasirazuba bwo hagati mu isi ya kera. Umuryango ufite imyemerere ikomeye. Iran ni igihugu kigendera ku mahame ya Kisilamu ya Shia y'abashiya, ndetse kikagira uruhare rukomeye mu gucunga imyemerere n'umuco w'abayisilamu mu karere. Ni abantu bafite ubuhangange bukabije mu ikoranabuhanga. Ikizwa nuclear program. Iran ikomeje guteza imbere gahunda yayo ya nuclear, nubwo yagiye ihura n'ibibazo n'amasezerano nk'irya JCPOA cyangwa se GSPOA. Cyber warfare ya Iran ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero by'ikoranabuhanga, ndetse ibihugu byinshi byamaze kuyishinja ibi bikorwa. Birazwi neza ko Iran ni igihugu cyanga agasuzuguro. Gusa mu gusoza ikiganiro, Iran ni igihugu gifite ubuhangange mu buryo bwinshi, cyubatswe ku mateka akomeye, ubukungu bw'ibikomoka kuri peteroli, imbaraga za gisirikare no kugira ijambo muri politiki mpuzamahanga. Niyo yifuza ibisobanuro birambuye ku gice runaka nk'imbaraga za nuclear cyangwa drones, nabigusobanurira, andika muri comment utubwire uti niki cyatumye Iran yihagararaho imbere ya Amerika. Ese ni ukuyirasaho gusa? Hari ibindi byihishe inyuma abantu batazi ariko twacukumbuye. Tuzagaruka mu biganiro bitaha mu minsi iri imbere. Nge ndi Demba 250 nk'ibisanzwe, aha ni kuri Hot World.